জৌলুসের প্রতীক। 675 টাকা ছাড় প্রতি গ্রাম সোনার গয়নার মজুরিতে, 100% ডিসকাউন্ট হীরের গয়নার মজুরিতে, 10% ডিসকাউন্ট সিলভার এক্সপ্রেশনস রূপোর গয়নার এমআরপির ওপর। নিশ্চিত উপহার প্রতিটি কেনাকাটায়। মেগা লাকি ড্র একটি হীরের নেকলেস ও 3টি হীরের নেক চেইন। পাশাপাশি আছে সোনায় সোহাগা, গয়না কেনার বিশেষ ডিসকাউন্ট স্কিম, পুরনো সোনার বদলে নতুন গয়না, জিএসআই আইজিআই পরীক্ষিত গ্রহরত্ন, রূপোর গয়না, মুদ্রা ও সামগ্রী, একেবারে সহজসাধ্য দামে চোখ ধাঁধানো হীরের গয়নার সম্ভার। গ্লিটারিয়া, এভরিডে ডায়মন্ডস ফর ইউ। যে কোনো দোকান থেকে কেনা হলমার্ক গয়নার পরিবর্তে 100% সোনার মূল্যে নতুন গয়না। শ্যাম সুন্দর কোম্পানি জুয়েলার্স, শুভ অক্ষয় তৃতীয়া, 12 থেকে 25 এপ্রিল 2026। সবার সাদর আমন্ত্রণ। শ্যাম সুন্দর কোম্পানি জুয়েলার্স, আগরতলা, উদয়পুর, ধর্মনগর, কলকাতা। আমরা প্রতিদিনই খোলা আছি। রিয়া, ডাকছিলে বাবা? কতদিনের রিলেশন? বছর 5 হবে। কেন? একবার জানালি না? সম্পর্কটা তো আমার, বিয়েটাও আমার, পছন্দও আমার। তোমার জানার প্রয়োজন? এবার তো জানলে। তাহলে আমি যদি গিফট দিই, সেটা আমার পছন্দের হওয়া উচিত। তোকে দিলাম, দেখ। বাবা, 7 দিন ধরে অরিজিতের প্রোফাইল অবজার্ভ করছি। গুড চয়েস। তোমারও। রাধাকৃষ্ণ জুয়েলারি, ভালো লাগায়, ভালোবাসায়। আনন্দ আর ভালোবাসার দীপ্তিতে গড়া সমুজ্জ্বল পরমা, ঠিক তোমারই মতো। শ্যাম সুন্দর কোম্পানি জুয়েলার্স, আগরতলা, উদয়পুর, ধর্মনগর, কলকাতা। This is Celia Jamatia. Hello and welcome to your most exclusive daily news. Firstly, let us look at the headlines of the day. On Sunday, April 12, the Chief Executive Member of the TDADC and Tipramotha candidate, Purna Chandra Jamatia, participated in the democratic process by casting his vote at polling station number 20, Tichakma JB School, and conducting a comprehensive oversight tour of the Killa Bagma constituency. Tipramotha Supremo Maharaja Pradip Kishore Dabarma cast his vote on Sunday afternoon at the Mandai Abiram Mukumu Senior Basic School. He was seen standing in queue alongside local citizens, waiting his turn to participate in the democratic process.
PM and candidate Ronald Dabarma of the Tipramotha party for the 14 Bojong Nagar Wakinagar constituency officially exercised his franchise today at Komarville JB School during the TTADC elections and conducted an extensive field tour visiting various polling stations across the constituency. Bipin Dabarma, BJP General Secretary and the party's official candidate for the 7th Dem Tharakatichara constituency, exercised his democratic right today during the TTADC elections at Dina Bandupara JB School polling station. Reports indicate that 2 crude bombs were detonated in front of Chairan Pai SP school within the 26B Chandra Kalsi constituency during Sunday's elections, resulting in the vandalism of several motorcycles. Upon being alerted to the incident, a police team led by Additional SP Suman Majumdar Rabindra Dabarma, the Tipramotha candidate for the 13th Simna Dangmakari constituency, conducted a series of visits to several number 13 and 12 polling stations this Sunday at a 12 Barpugur Senior Basic School from early morning. Bringing to you the news of the day. On Sunday, April 12, the Chief Executive Member of the TTADC and Tipramotha candidate Purna Chandra Jamatia participated in the democratic process by casting his vote at polling station number 20, the Chakma JB School, and conducting a comprehensive oversight tour of the Killa Bagma constituency. The electoral process officially began at 7 a.m. this morning on Sunday, April 12. The Chief Executive Member of the TTADC and Tipramotha candidate Purna Chandra Jamatia participated in the democratic process by casting his vote at polling station number 20 to Chakma JB School. In a press interview, CM and Tipramotha party candidate Purna Chandra Jamatia confirmed that the Killa Bagma constituency comprises 46 polling stations. After casting his vote at polling station number 20 to Chakma JB School, where he noted a total of 1,226 eligible voters are registered, the CM expressed his satisfaction with the peaceful conduct of the elections and urged all citizens to actively participate in the democratic process. Furthermore, the CM expressed unwavering confidence in securing a decisive victory, projecting a win in over 25 seats. Sarno poila no lamsugu jini khorangni news channel on ke sir masanga nang sak candidate angai sakni party wo no budunan bagai lukro bai baksana line basa bai tongkha nini khaksang ma bomtei belai khatongo ma haikene democracy country wasang bodo line ne nangwe tani ke gণতন্ত্র ni bisingti sini joto problem ni solution khaimanai sini odhikar mawani bag busang gণতন্ত্র ni bisingsi agini haijung mane choba means omhaya bojudos jang festival ni mode ni bisingti toi phei jung camping khaipro bo haikene khailekha sini amsayo jang jate osanting yanatei omhaikene jung tabo or bahai ni peacefully joto laimo basalai bodo lai ni bangu erading laijak ke sir ni constituency wo busuk polling center to 46 polling station tongo 32547 voter tongo ke tini ni phongni simi guri mani almost 13 polling station on by 14 polling station ang visit khaikha thong jaga no shanti no kahan no prashasan ni hoite bu thik thak no cooperative khai tong Engke sir nang tabok jong barwa haina khai lukorok ni sheba khai ni bagai bubagra bai jong pizaka tewasa haino khai engke ni lukoroni seb khaina ni ba sheba khaina ni je jongjak mani no tebe lukoroni bagai ba social media no tamas haw musu Bilai hambai last 5 year to public ni bagai amsai ni bagai joto ni bagai samung khaikha jodiu public ni expectation ni onujai khaimalia kabang mani fan ni problem tongmani bagai financial high opportunity mafika hangke teibu 5 year ni experience tongmano bahke education khaimano omno saktarnai ke sir Tipramotha party no kare alada party rogle bomta hai boroni sakthar mungrok nukjagai to
যত পলিটিক্যাল পার্টি জানজা एक्टिविटी खाइनो दङो हाइफोरनो बर'नि जे तामसनाय वार्कार सापर्टारनि ऊपर डिपेंड खाइयो जदिव चिनि आमसायो आसो बर'नि एक्टिविटी काहाम नुक जाया किछु किछु जागा डिस्टार्बेंस खाइनायनि कैंपिंग जराव अनेक साक्थार जाखा हाफोरनो तिनि पोल डे आसोक सालिया जेहेतु तिनि जतनो पाइथाक बोर्ड लायनाय हानिबाङे बनते ते कबां सालिया जे माने किसा मासा गतना न कारै बाद बाकी थुं ठीक ठाक न कैंपिंग वे चिनि आमसायो शांति खिनो पाइहा एके सर तब और जागाव जे नों पोलिंग सेंटर कलायमान और जागाव लुकरक बस जना रक न अंगनाय याखबा कबां मादे याखबा को और निवो 20 नि 21 नंबर पोलिंग स्टेशन 1226 भोटार दङ और जागा माने भोटार गोबां नि बिसिङाव आंबो कायसा दङ तै बसाइमरा दङ नि तामसनाय रायो माहायरखे दङ खंपलिं रक दङ इंगे भोटार गोबां नि बिसिङाव आम कायसा दल जागो अंगे काहान और कास्टिंग बोट कास्टिंग अंगनाय हनै आशा खायो जेनि फेबारबो काहाम न कास्टिंग नाय के सर तब सुना कलायो तब सीएम सर सावै दङ माबा तब नों सावै दंखा शांति काहामनि बिसिंखौ न सलवै दंगो खनै फिया सीएम सर डॉक्टर मानिक शाह अंके सावो तिप्रा मथांखा कतालबो मुरावै रला हामबो तिप्रा मातपिक पार्टी हनै इंका मनला तमा सावमु सुना पहिलावनो साखा एक्चुअली ताबक तिनि जेहेतु कैंपिंग नि जराया बा सानि मुसुया हापन तिप्रा मारपिट पार्टीया जों फेस्टिवल मोड तलांगै सि कैंपिंग खाय जतन बाक्सा सोशल मीडिया रो ट्रोल सि खाय तंबाय जे तिप्रा मथारक बा मूवमेंट सि खाय इनके बाके रसालाय मसालाय अमहाय तंथलाय हनै एक्चुअली जों ओ डेमोक्रेसी कान्ट्री वो बुलायबै तगलायबै जों चिनि सबानो क्राक खायने अमहाया जों शान्तिनि बिसिंतै जों दिल्लीव बाके खरां सावरायनाय बनो नाहरै सि रसामं मुसुइ मंनि बिसिङै जों अमहाय चबा खाय इनके जतन जाते अशांति नियानातै अमनो जों मेसेज रौ आगिनि जरा हंगे बोर्डनि जराव तंफ्लालाय जा ताखौबाय ताखौ नगानानि सीपीएम कांग्रेस बीजेपी हिनायले मेयरौ फियाबासिनि ताबंनिबो नायनेदि एकदम पीसफुल जतन अपोजिशन थों निनि जतन मिलाय कक सालाय काहाम खेन अम खायले दं इंके सर केलाबागमा कन्स्टिट्युएन्सी नि लुकरगनो नंगम तेखे नायकलनाय जेन कप्लाय मन परे जे 5 year last 5 year जे नाय फेमनि हाय तेबो काहाम खायनायनि साकथारनाय पहिलावनो साखा अनि एक्सपीरियंस जे 5 year माने न बाहाके काहाम के एग्जीक्यूशन खायनाय अमनो वानसोगनाय Upon completing his board, Purnachandra Jamatia embarked on a constituency wide field visit. Here are the reactions from the candidate and the citizens of the constituency as the electoral process continues. 28 30 tabung rok saka 25 ke tabuk sawatang ka ke CPIM butongo IPFT butongo borno faising ke musa samani kari de nirone amsai bo kelabagma constituency wo IPFT te CPIM ni je borno party ni borok je mo tongko sunglu korone hamjang mon borok bomti manai tan nin moko bai bomti khlai borok no borok to tabuk mane democracy country wo ba bodbasa ni nango boroni khorang no tisawani nango tisath हाय हनै बरो कॉन्टेस्ट खाइमनि छि बरो तो ओ माने सेकेंड पोजीशन थर्ड पोजीशन फोर्थ पोजीशन नि बागै छेलै तंमनि सिखलाय विनिंग नि बागै तो बरो नि कोनो कॉन्टेस्ट करे हासे ता सीपीएम नायनाय बीजेपी नि साइ सेकेंड ओ दे फाइमनो अंगे सीपीएम नायनाय बीजेपी नायनाय सेकेंड नि पोजीशन बाहाके नारमनो बहायता एके सर तब 17 तारिख गो बुडला खाजागनाय एके बुडला खाजागै न कप्लाय हांके निनि आमसायनो बमति खलायबै न साजगनाय एके तंथरनाय निनि लुकरगनो जे हामजाग बमति खलायबै रनाय निनि केलाबागमा कन्स्टिट्युएन्सी नि लुकरगनो पहिलाव न साखा जे 5 year नि एक्सपीरियंस न बाहाके सामंग फनांगमानो आं सातियगनाय गभर्नमेन्ट नि स्टेट गभर्नमेन्ट नि सेंट्रल गभर्नमेन्ट नि होयतेबो अबयसे फाइनेंशियल सपोर्ट नांगो ते बाद बाकी नांगे फनो गे हायफानो जे 2% नांग रजामनि बनतो जों नांगमानि जागानो सठिक बाबे यूज खायनो डेवलपमेंट खायनानि चातियक दंगो फाइनेंशियल जों बाहाके तेसा एडमिनिस्ट्रेशन नो स्मूथली फंक्शन खायो चिनि आमसायनो तेसा डेवलप खायमेनो बनो जों तेबो चातियक फैनाय जदिबो 35 year चिनि एडिसि आमसाय नि बिसिङो केला जतनि साइ डिप्राइभ नाहि मा हो आगिरो कोनो इन्फ्रास्ट्रक्चर करे ताबो इन्फ्रास्ट्रक्चर बो खायखा फाइनेंशियलो इन्फ्रास्ट्रक्चर नि बिसिंति बाहाके जों फंक्शन खायनाय अमस जों सातियगनाय एग्रीकल्चर सेक्टर थों एजुकेशन थों हेल्थ केयर थों चिनि आमसायो आबलायके माने
মানে তুলনামূলক বেনি आंनिसे अनेक जाया दंमोन एरनो जों बाहायखे चारनाय अमनो जों जातियावनाय Sir paithakok Bijay Michel ke nangbo tarik rogo khlaina nang to full confidence inkeba. Bijay Michel ni tarik to tabok jora thi khaije kho 17 tarik phaigra thung Bijay Michel to khna phan khaine ke khaimawe hai phan tarik thi khailegra na bofro paimani ya golo counting ni ya golo जों Bijay Michel ni tarik जों decide khaina. Polling concluded at 5 o'clock p.m. at the Chai Marua Bari station within the Killa constituency. The voting process was carried out as scheduled, marking the end of the day's electoral proceedings. Rayo Baro Booth Center. Kurini Barota. Total Buta 794 আর পিবি 9টা আর বাকি 785 তাবক জরা 552 কাস্টিং 75% মতো থাকাতা সাইটানি সেকাং বলে ঠিক শাসক মালিয়া তবে ও লোকাল যারা ভোটার তো নাই বড় বাইরেও বেশি তংখলায় চারটা আগে পাইনি না না একদম ইভিএম কাহানো মাখা একদম ফটাফট থাকা সব কিছু ঠিকঠাক এই ভোট কেন্দ্রের নাম হচ্ছে কুড়ি ভাই 9 মনিঠাং বাড়ি জেবি স্কুল এখন পর্যন্ত 689 জন ভোট কাস্টিং হয়েছে টোটাল ভোটার হচ্ছে 801 এখান থেকে 6 জন হচ্ছে ইলেকশন ডিউটিতে তারা পোস্টাল ব্যালটে ভোট দিয়েছে তারা তো টোটাল অ্যাসাইন ভোটার হচ্ছে এখানে 795 সকাল কত থেকে শুরু করেছে সকাল 7টা থেকে আমরা ইলেকশন অলরেডি শুরু করে দিয়েছি হ্যাঁ একদম 7টা কারেক্ট আমরা ইলেকশন শুরু করে দিয়েছি কোনো সমস্যা হয়নি খুব শান্তিপূর্ণভাবে আমরা ইলেকশন কোনো প্রবলেম দেখা দেয়নি খুব সুন্দরভাবে আমরা ভোট গ্রহণ করেছি প্রশাসন কেমন ডিউটি প্রশাসন খুব ভালো ডিউটি করেছে আর পাবলিকও মোটামুটি অনেক আমাদেরকে হেল্প করেছে কোনো সমস্যা নেই আমার নাম ছায়নাথ চাকমা প্রিসাইডিং অফিসার 9 কিল্লা বাগমা কেন্দ্রে 9 নম্বর পোলিং স্টেশন Tinini update ngerono phunugani bagai teng Killa Bagma constituency by khobja kabangma dalbidal or jaga constituency ni eba amsai rogo berai leke or jaga berai man yagulo sung phayu shok paike rayo ss school gor jaga bu kabangma lukrok no sakni musukmani ekaba sakni hamjagmani no budroi asuk laijak kabangma bukok phaiding ke o bukok roni bisingko no khorokha khoroni be kok salainai abai bahai tong sagra di kaham tongo ke bo kamini ne ni bumke tuma rayo bari ne an bumke milon bala zomatia busu kedeng kor jaga phai shok mane phone simide phone simi ya sangki japayu siro phayu rani go busugrok borok bang polling station borok bud ronai ro borok to bang na hapana sungba tak baro tani pores phaima bagi jarok yago ke robai pele hana robai ka ke bela na hambai ke nin musuk mate nin bud roi pe haisi bele rola ha an musuk mate ke khanai man khana musuk te ni roi pe na ke phari ke takku be kosalas ni ke dada ni bu musagar dikisha Bipin Chandra Jamatia o kamini na aronin bud robai pe handina bud robak busuk de ka bud wani basamani na degla ha ada gon tarok ka khana ike tab mungsa bud wani rogole jenggal rog nuk jaya na bele nuk ya kahan ka kareng kai rolai na sengor mungsa gon nuk gulung ya ke o bishi de mane kasang kasang ungku ya khaba age ni bishi rogo de mungsa su fer lai muru de tong sini oro khen fer mani kare bishi burang jeng bo dobrang ne chinaro ka kareng khen payu belai na hambai da aka dala ni dung tuma sagra di নিকঞ্জা kami ke রাইয়া no oro jaga bud roni bagai basawi tong mani busuk dekha প্রায় আধা ঘন্টা মতন মুখা mungsa jenggal rog nuk jaya na bele o kami ni bung tuma sagra di আমি রাইয়া না ke ada gonta basa ta ke ni ni bakha ni musuk tei bomorok no arna ro ani phai যে তাক চলাই তেমন না রানা হিতাম belai na hambai ta khuna ke kaham tong na ekra ni bum ke tumang kha Abraham Lalrin ki ma debrma ni ni age busung kan wa bisro bud rakhana ani ke tabok 20 nai tabon an first time
first time bu drona thangai dite edisini amu te bu bhai ma tong tabok tole tang hasnai first time ba kisa excited haibunga te belai kheno rob musugota je sajang manu busuk kana aro jago line ba samani tabo motamuti half hour rong khana daka belai na hambai ta khanai man khana bu first time ba belai excited angjak abo hai kheno kabangma aro jagawo teruk lagi line by line khlaibe sakni musukma tui bu drona ni bagai site ok laijak abo hai khena dalbidal jeng amsai rogo beraiwi nailai ni rokna update drui tangnai sini khorani team salbrum ni update ni rokna rowani bagai ne tini ni site ok jakte faini sal rogo bu site ok goi tangnai abon bagai sini khorang bai karang gei tongdi ang suparna jamatia anlogo tong camera o probir belai na hambai eke yang faidi jeng kok salai nai thaise thainai dada nibo tama basagadi birgisa kami ke boro habe kolo khiplo bus or jagawo nang line basa mani budwa ni bagai busuk dekhana deya kha 10 minute 10 minute eke man boro rok de bang bang hamla bang ha mai ro sai packet di pon man mungsa jungjal ro ya nabla or jagawo tak jara kono jaga ro angro khud khana khana ya kha tak jara eke o zara ni ba o bishini election de kasang ya khaba thangnai bishi rogo election angma de kasang china ro kasang mun tong kha tak jara bishibrum na gondogol kore khanai man khana takho srai shawai khana raka anke sang khana salai phinai da raksha naga dai jagawa ani bu mutma masagirte kami amit khampeling para aka line ba samani te deglang na duk thaya ka 10-15 minute thaying na 15 minute man borok rok pade bangro ni line no thasing to kabang belai na kabang roi thanga ta kisa kam ui tong ta roi thang jaga jaba aka nang wai bisu bud ro khani ni age busang kha an to 25 running tong ta bogzara te wai bisu bud ro kha 6-12 ro khana ta ke experience ka ham nang jakta na experience ka ham inke o hafar ka ham na soloi tong mang sa jungzalo krin na jungzalo to kare ka ham na soloi to hani halam sugu sini khorang nai tong na hasni jotul corona tin saimano jotono election hanai enke dalbidal jagawo tongkasang ni bishingti ni paika haifano kelabama constituency by khobjak saimarowa je school or jagawo kisi se jingjal nukjaka o jingjal rono jeng saiman laina ni bagi or jagawo eba sport of five shop haimani faide enke jeng or jagawo tamani bagi ni roktabo sar pastangui tongkha election commission ni bishingti ba chartao ke supaiwani kok tong mane tani bagin rok pairo jagya tabu khano line basaja oro machine omo nosto ro hi live ro hake sing hi asuk kutung ma to khanang phai mane ang phai mane kyu borok rok bang na hi no tak sari bo phai wele omo 3 ta ro ngani ta ang phai mane 3 ta phai mane ya golo pha ta sar 5 ta baje tak phun musa maro ya kho busu borok bang kho or jaga wa rur maro ya ro busuk bang nei kho ang bu saiman liata mane taman bagi tabok saba sar 5 ta baje ta ta phun ni ro bud maro ya kho borok ni ka or officer soni omo borok samungler bai omo haing thanglai taw nang phai mane bor jaga যখন among ha time ha ang sok pai la mane phwai sing phai pan tabok su jara maro ya kho musa maro ya kho ga phwai eke phwai sing phai mane kabang mane borok am ta haike de chongja am te haike thangui ni haing te borok bu samung tang mani let khai mai dai go tai ma tong lai phare ke te hambai te bisung silai nai takuk nangle bu sutan jimi or jaga line ba safai mane ang tak sari sokhai mani tak sari sokhai mane ke asu kabang ma khen borok dugo tak phan mungsar ungya kho lai kom objak se kabang ma si line yang tang me 12 dokol digram 12 ekta digita ekor jaga wa tumani bagai bud maro ya tabuk phan sar 5 ta baje to ha yale 4 ta khen payo ni kok tong mani ऑफिसर संगसी लेट खेले बले तुमा कागज दे कम हो तुमा बरही सालायुता दाको के हमबाय दाको नाइबा थांहा के ताबो फन लाइन कबां मा तंग खना दे ताबो फन बरक बुद मारो एक ताबो 6 ता सि तामना नि अंगै तंग इलेक्शन कमिशन नि बखाक्ति साजका चारता नि बिसिंगो न पाइना नि अंथो नै फिया ताबो सुक जराव पस बाया कता मनि बागै पाइया अबो लुकुरो सावि खना का ताम जाने और जगाव बुद पोलिंग बुद ना हरनाय रोगनि मेशिन डिस्टर्ब हो ताम जाने अबो नतै बस साइमन लाइन के खरकसा शिकला बाय सालासिवना दाखोनिबो मुतमा
Bikram Jamatia. Or parani de. Or Paranin, Sai marwa. Horani. Ke or zagawa no busu ta ni simi phaiba sa phaimane busu gon tarong kha. Belai ta degla ha ang sa si phaipi boi si hai na nok thangai tui rok to ko sta hai phaipi si. Bora komi mani ron lo gede nan thang phaipi. Abok to moramodi kisa kom la ha komi ya tong dia. Nges kang bus kang yo ke belai borok kemang la ham ta belai bi ring mani ta bo kisa le tak le komi la ha. Ke oro tabuk borok bangai to mane phani simi asu kome ta ta uphan pa yang mane nak sebar no dusro ni musu. Mon to sung to chili ya tong sung to mai sanas nai ba borok ke sau misin han ya po hai chau ke po ni sung kisa ro le mane borok bidleng ha ta sar sa le ke bono borok tuma khaya rai bono to sung sasok man ya se mon to sia ba Da ka hambai ta ko. Sinai di sapung pungul meni satan sbi asal mesti tabok prai tin sadang na ta sa mar le ko. Tumai sabar. Tamaro kas potro kori frewa kori maro salai kas potro nai phi ta to meni ta serial number phi ta le meni ta pin seng mar le je ko. Bor le mung sa tiar khai bi de phaya tuma. Agi to meni pai thang ja phani nai thamni nai toy phla to ta sok bijang ha ta seng mar le ko. Ike rorona hinde tire saza ab somoile paibi thanga ta ta jora sitab sumaro ek rorona hinde saza. To bor sono serial number ka sabo bor sono rorona himbar sable asok to di khalo to di nira asake khalo le di sable asako. Ngira ni tama bujung jalti ni busutaro ni chiminro paibi shokai mani tabu phano maro ya kho aborona sagre ki. Ang sok phema ke do ya ko tin taro khan phaimani ke bro tani doi khaimani buno sili yata. Bon to ma problem tong ma. Tile nro no rorona hinde saza sa nashin tong. Ha kaisa. Amno ha ke tile nashin tong de marna haita. Ata thang je hot ko thuparo sni te bro. Sar ba hai ma kereng lai phiu kha dalbidal jagawa no tong kusang ni bising tini pai kha phia or jagawa sai marawa wa to mani bagi taksik jora jata ke si payo ni kok tong mani tabok 6ta si baji ni nai to ta ba tani bagi paya. Oro phai presiding officer bai malai phai kha kok salai kha. Actually or jaga voter bu kabang pray 1096 voter tongo inge je or ni board ni processing bu kisa dile khai ha inge borok bu haino mane first time borok mane je presiding officer first time boni kono experience kari hani bangoine or jaga kisa borok bu tamasne dile khai mani bagoine omo hainka plus 1 gonta or jaga off khai ri tong jakha je presiding officer saita kamani pore je slip rowani bata bono slip rolia khlaiwi bodo rolia rohi bondo khai tongkha sar or jaga wo lugro ba kok sawi jeng simani mote enke pila ok ba kagos kri mission dos ong kagos pai thang pilang pu haina hai nani thang pilang pu olke bagja piang bu amtai dal bidal kok sawu ngani saw ta boro bono slip mane saita ni age ne je or line wo tongai no slip bagoni je rule tong nge rule ni motabek bok khali or jaga tabok tamosnai je boroni slip pila ni simi prepare khaimani hoyto kologlia kintu borok or busuk tong count khaiwi si jotono si saita lai ha nge borono bodoro manai ja rowani nang ulo kok salai angni je aro bai kok salai kha returning officer bai kok salai kha jate borono slip rowani ngtung jotono je line basa jagno aro bai kok salai mani yagolo aro bono instruction opikha instruction no mani yagolo no borono jotono slip bag bai pikha ke slip bag mani yagolo la sarta ni pore angphan borok jesu time angphan roronai hne di salai election commission ni guideline tongu saita ni age oro mane line of basa jag mangnai hopung phan ma ai nei 12 tarik voting date tongmani poll date tongmani to phan jodi boroni processing delay bai bodoi me ang khangke hopung ai ta khana 13 tarik phan ngai afro phan marnai je saita ni age or line basa phaikhen mane polling ni ground of phaikha hingke ne bono hopung sapung allow khaima to nei bo election commission ni guideline no tongo je or ni presiding officer to nei ro saita ni age je phaine no bodo rowani boroni duty sir or ni officer rog ni samong simi de delay yakaba governor bodol rone kebe mungro omta haru to nukja বহাই তো কোনো জায়গা ওর জায়গা করে তিনি ওর জায়গা মানে পার্টি নি কোনো ডিস্টারবেন্স বহাই রক নুক যায়া মেশিন বহাই নো বহাই ডিস্টারবেন্স নুক যায়া
boroni in experience ni bangoy no omahai nogjaka na na kisa kostor omahai klai hai ne si nempuni rok kedengma rong wei basa wei tong mana hai fana jengzal ni khobor no seng lukorona phono gani bagani sini bustini salto ni sai tong mani ba hambaye maya fara seng bai karang man bagani bumung tamang khada ani bumung kunjo del jamatia bo kamini kha ang oro saimer wani ne ke busuk de kan or jaga o basai tong ang or jaga bo barta ni simi basa mani barta ni simi basa mani tabo 6ta baje bang to ha takhana nang maro ya kho maro ya kho time obar thang pai kha saita baje pe jumani bagai borok asik late angai tong rokha omo je angbu hasin na haumaya ba siya ka pa je bu roi pheni ro samani o oroni officer rok belai ken talika nai thani wo borok doi nai meya soya omo hai ken late king thang hi borok je roi pheni rok sauta ang to sok meya kho ken nang phwai wo phaiwe man barta dige phaiwe so phai pro busuk borok kabang ken no phai mani inke tabok busuk kome kha पहिला फाइफोर मात कप्लुन लाइन खा ani bang ang doi basalia ang lanyo tongra le taisa borok ke mebi basa nei hing tongte ne barta wa ang sojo nglia basa jala hatang barta ni simi ang basa khata ke borok le je phana je so horong phana na bud na khanai hang le chauna chawo hai ne bagi borok time obarang thang phana borok slibu bakha nge slip ba mani wo 200 jona hai slip jeng ta pijak joton mo haita dal bidal bodol ro ne bakhakte ya ba party ro ne bakhakte le musa ne kebe mung ro phayana bele je phaiwi borok norok na amta haiwa na marna amta haiwa na marna hani ro le musa sayana bele musa kebe mung kri te ma hanki kebe mung o time obarang thang pai hanki borok ticket ro ni systems na poro doi maro la liya ba osomai wo kisa office haro bai kau ma salai khata ani doi ro ya tani hai ke tong ro jeng maya khoi tong ya thai ro bai tong o mo hai kau ro kisa ma sai khata borok response kahan ro response kan borok to shanti khaini chesta khaibu shanti ke bai ke bono pari thangani bono chesta khaibu pia ba pabi ro sojong ria ya thai ro bai la ha maya khoi la ha salsani mai o yang noita ba sanai bu tong ang to barta sing ba sa phai khai ban tai sa krang song sa ma ro lia mo hai ta let mani bang ta dar belai na hambai sambai mani bagai angka sing tabu kok salai nai sai marawa je jingjal soloi tong mane aborona tewe ingke sar bai kok salai nai Gumati district ni zonal chairman Rachindra Jamatia bai sarna pila ni sini khorango lam sogo ingke or jaga wo tabu sai marawa wo jingjal soloi tong mane sarta ni bisingo phasi tabu su jora bot rnai rok kabang masi borok tongoi tongkho ingke temani bagai tabu khana bot maro baya khulukrok Among Kanket, among Killa, especially Bis Bagma Killa, both Centerangbook, about Bis no, about Saimara School, about Pongni Satan is both Chenka, Sengfano, or no, both Jetta Laimani, about Jetta officer or any, bo Jetta Binero coupon to femini list of femini, our Blina, and sufficient, Blade sufficient in Yakulogia, Clayto Fekabo, Toy Femina or Faishiba preparation, Hine boot Sola Kalingosi. But preparation on African or gaping fuka and get a borrow jump 1096 butar or on war. And get out by Klein and kept Dowi or Yapula soy by Redaka soy, booming soy shooting, soy the money to Belenus Hominango, and or Zagabo layering we can go look at how soy bang Yanis has a tibur like fuka, and go on the late and get time layering it Tangina, Friday 200 above young 4 o'clock I think again, Budmar Lianka, Hoy Halangan is like a public rock. Gay Hoy Halangan Chankanka or Niwa. Public rock no saita kaka sakane abo election jata rule tongmani saita jorang ke temari ya ne borok op khai de jaka borok op khai rekha ga suk borok phung 8 9 tan sib tong khmene line basa wei prai 200 ni saka kabang bud mari yang ke borok jolena ni cengka bono bo khai ke airport ke bud bo mission op khai prai 1.5 gonta hai op khai ne bo token bakha bo number list roine bagine arone prai 1.5 gonta hai ngi thangka ngi thangi na hai public ro baksa jol jage buruli thangbai kya baksa gaw bai khlaine na hai kok salai mane bising te te chai na hai khai pinai 1.5 gonta ne pore wo hai ne boot machine on khainai tabo lai ro ramjang na no hui tongkha ni background no boro hainai boot na ni changi tak jora monagoi tongkha tabo jora boot lai ni cholai tongkha ro jaga amone samoisa men khangke abono karele te mungsa bodol ni rok jingjal phayana bele abono kare mungsa ni bodol jingjal bolte abono te kaisa dol jeta tongnai opposition jeta aro party men songkor chok tnei ingi tong BJP plus ti pramotha gaoro borok bahini borok tension borok ko bang boot mar yan nangkha ga oro ni bisingo no baksa borok ni bising ni baksa reli aba baksa chin oro doi mar reli abono knene ne tension nang lai kha angkang kai machine
অফ খাই রে জাকা টাইমিং মতে রহনে যাদন অফিসার কক সাকাং গাবন তৈ টেনশন নং লাইখা আবা কে চলে কেন কিসা মাসা বাক্সার ভিডিও র খাইনা নি চেং খাং বাক্সা বাতাঙ্গি ভিডিও খাই আর তাম দরকার তং মিডিয়া দর হে বাক্সা কক মান কাউনে কিসুং লাইখা তাবো আমা হাইতাঙ্কা যারা তনর মিডিয়া বসফায়া ক যেতে পাবলিক রগ মাহিং লাই তং জরাও इनके सर और जगह जे बुद मारो या फन जे लाइन बासा गई तो माने बोरंग नले जतो न रोना हने नि सानाबले मर ऑफिसर पहिलां का लिया ने पालांग ने चाइताव ने ऑफ से खाइ रेखा मिशन ऑफ खाइ माने परे वो चाइता जरस ऑफिसर रूल 7टा निसिम चाइता अंका अंका आज चाइता ला खेंका ऑफ खाइ रेखा गस अस गोबां बुद लाइन ना बागे फुं चाइता अब फुं जेमन 7टा 8टा 9टा निसिम फाइने रस मारि अंका तो जोंबो तो टेंशन गई थांगा नों बाइकर रमया जेहेतु 1400 बुट माने बुटार गनां ओमाय बुट सेंटर से आराइताव से बुट कंप्लीट नगै पाइका और न 1096 से तिनि जरा 5टा 6टा तामि तक ताक जरा बुट रैमा तंके नों भमतै नों जदि न बुट रैमा याके नन संबो दगर बेराबनाय हनैने पब्लिक रो बरंनाव हाव लायका बोरै चला जत खरांति सलायका आबोने बागै बबरनाय हनैने और जोंखौ सुकुतले हन जत माट को पुलुं लायने फायलायका अंगाके ताबके बब नासनै हनैने बब ताब हरके हरबो नाइट मा तंग माइके तै कैसे समिचके काइरेनि व्यवस्था और न बलायनि काइरेन voltage no rong nukana nga bahike horo budu nai borok busabuti tija bakse kobang ma busabuti tija rok bakse kifli thangba khata ma hing ba khata किताब सु जरा तंग sang na sole bai tong tabok jeng mane ngkha kisa problem ngor bisu tabok motam te kaham kan buru lai tong tong pikha nge seng nai sing lai tong ngau mai kan nai sing 8ta jor karana seng na bo nai sing khaina bagi seng nai sing tong tor mat ne kutuliang tong ta seng ba sar belai na ham bai ham ike dal bidal jingjak ni jingjal ni bagai na or jaga bo mara ya khnai amborok saklai ka inke mungsana da bodol ni bakhaktele ka beng mong krai khnai ike kabang ma jaga bo no sana thang kan ke kaham tong ka sang ni bising tine pai kha kaisa jora jora rogo ba kaisa thai rogo obo tai machine dong na dia asamang dele engmani rok bunuk jakha inke amta hai update no no sin khorne engei sin khorang ni tin sai tok jak abon bagai joya khlaibi sin khorang bai kerengei tong de ang suparna jamatia an logo bo tong camera bo probir de borma belai na hamba Reporter by Rajiv Suparna and Pravir from Killa, Chini Khorang. Tripura Malta Supremo Maharaja Pradip Kishore Debarma cast his phone on Sunday afternoon at the Mandai Abhiram Mukumu Senior Basic School. He was seen standing in queue alongside local citizens, waiting his turn to participate in the democratic process. Voting for the 28 elective seats of the Tripura Tribal Areas Autonomous District Council commenced at 7 o'clock am on Sunday on April 12. Polling took place across 1,257 polling stations characterized by significant early participation. Large queues were observed before polls opened with a notably high turnout among female and elderly voters. While the election was largely peaceful, localized tensions were reported between Tripura Motha and BJP supporters. Allegations of electoral malpractice, including vote rigging and targeted physical altercations, surfaced in certain areas. Despite these disruptions, the State Election Commission reported a robust final voter turnout of approximately 78%. Tripura Motha Supremo Maharaja Pradip Kishore Debarma cast his vote on Sunday afternoon at the Mandai Abhiram Mukumu Senior Basic School. Demonstrating a sense of civic equality, he joined the general public in line to exercise his franchise. Upon exiting the polling station, Pubagra was greeted by an enthusiastic crowd, sharing a moment of warm rapport for the local electorate. Oro je babu hakel tini bud rok ni tong kesang ni bising tu je tong mun oro pubagra phai borok bang mane mo babu herok ma tong buskang rok mujoi am ka to babu ta jotan hanjang ka ko ta jotan aguk na nyam buskang butar ketal rok to de tong babu hai ma tong tini first time bud nan phai tong to bin tong first time runai tong bang খাওয়ার আগে কোনো কাইসা মানে বাবু হাইকে বুট নাই বা কোনো কাইসা কোনো এক্সাইটমেন্ট বা কোনো কোনো obviously first time like nervous tongwi tongo by mistake la alka jago ko rujak tin thanga kyam kiro nita aki nang kaisa first time runan payment bagi tai kubudi first time runan payne rum babu haike kaisa ko ke sarra bus nin taraf থেকে tam sachin jotoni na alka experience ngai mo to first time ba kha khayo jotono je kahama mono ruthum sinta
Kisa sai kana gata mane aro bayar phai je bubagra no naine phai mani da naki bodu na phai mani da. Board ka tai plus bubagra be malai ka tale hampai mana kha ko sang kha malai Phungni simi da aro phai bas ang to phungni simi to phai ang 10 সময় phai ka ke da ke bubagra no nai malai thangse nai dini bobo hai nang jakha je balai no khosi kaham na ke nangaro boot duita paikana ke bubak boot paikha ke bubagra no naine bagi phayo ke gana no be bobo hai ma dongkha ang sini simaya khai panse nang sini mania ko no kya khuda age no khanai ko abo nei chongmaya tai tini je naine phaiman bobo hai bothau bobo hai ma dongkha ang mo kha hamjata In an interview conducted while waiting in the line at the polling station, Tripura Motha Chief Pradit Kishore Debarma addressed the media. Listen to his full statement here. Voting is going on. People are queuing up. Let's see what happens. हमने भी कंप्लेन किया है और जहां में भी देयर इज कंप्लेन पुलिस शुड एक्ट एंड इंश्योर दैट द आम जनता जो नोटा भी करना चाहता है उसको भी अधिकार मिलना चाहिए नोटा करने के लिए वाई ओनली मोथा और बीजेपी और सीपीएम एवरीवन शुड हैव अ फ्री चांस टू वोट What is the voting percentage? I don't know. What is it now? Till what time? Till 9. That's quite good. I think it will be high because Tripura always votes high. Tripura mein hamesha voting turnout is very high. Let's see what happens after 1 o'clock. It is also very hot. Garmi bhi bahut hai. So that's why. কিরকম স্থিতি রয়েছে আপনার কাছে তো মোটামুটি সব জায়গায় খবর রয়েছে কিরকম স্থিতি রয়েছে সব জায়গায় Let public decide. Let public decide. I will not say anything. All I want is no violence because Tripura mein shanti rehna chahiye. After waiting in queue for over half an hour, Bubagra successfully cast his ballot at the Mandi polling station. After exercising his franchise, the Maharaja appealed to the public to maintain peace and order, urging citizens to avoid confrontation and remain united. He further emphasized that Tripura Motha remains committed to upholding democracy and securing the future of the next generation. So after casting the vote, what will be your reaction? Peace in Tripura, victory to democracy, and victory for our next generation. Okay, sir. So what do you want to say regarding the security arrangement and the peace regarding this election? Let the whole election day be over, and then I would like to make a comment on it. Let the entire process. I'm not for someone to celebrate too early and to praise too early or condemn too early. I don't know. You are the journalist. You would know better. আমার যে খবর আছে I'm directly telling the election commission, state election commission, and I'm also talking to the concerned authorities. I think people of Tripura are very intelligent. They know what is right, what is wrong for them. And how is the overall situation as of now? Let's see. I'm getting reports from everywhere. I'll comment about it once I get the entire scenario. Still now it's peaceful. No, in certain places there are certain problems. EVM, certain places, certain people are. So we are getting reports from everywhere. But I don't want to say something in front of the media and jump the gun. Let me get the entire report, then I will make a proper statement. Any complaints from the Few complaints I have personally also done, but I don't want to let the entire report come from across. But let's wait till evening because the beginning has been somewhat smooth. I would like to see that this entire process carries throughout the state. Any message you want to give? Don't fight with each other. We are a small state. Before we are BJP, CPM, Tripura Motha, Congress, IPFT. We are first Indians. We are first Triprasas. We are all Triprasas. And in a small state, when we fight with each other, then we are copying all the wrong things that we have borrowed from West Bengal and Kerala.
and I think that sort of culture should go. Parties may change, but that culture should also change along with this. Reported by Salome along with Simon and Malin from Monday, Chinikhora. EM and candidate Ronald Dabarma of the Tipra Motha party for the 14 Bojong Nagar Wakhi Nagar constituency officially exercised his franchise today at Komarbil JB School during the TTADC elections and conducted an extensive field tour visiting various polling stations across the constituency. Polling for the 28 seats of the TTADC commenced today at 7 am. In the Bojong Nagar Wakhi Nagar constituency, candidate Ronald Dabarma expressed strong confidence in a reviewed victory for Tipra Motha, recalling the 2021 electoral results where he secured a seat with 15,724 votes compared to the BJP's 5,323. Dabarma stated that the party is poised for a similar triumph in the 2026 elections. General Election to Tripura Tribal Areas Autonomous District Council 2026. Tini jotono saimano hashtag nangai no titi edisi area khoboi o chongmari khlaijagi tongo. Paithak je thangnayo je election campaign khaimani noi mangkhasing hasne dalbidal kereng thayo dalbidal political parties ni juda candidate tokne bu khaktaina chung election campaign, political rally, door to door election campaign, mass gathering, market gathering, public meeting aba hakina chung election angna nisang kabama jaga wa mahai political je meeting marok noi mankha abani abone karinya abono paithak ni salanganya chung tini 12 April 2026 general election to TTADC ngui tongo obahikena tabuk sing phai sok pai kwa chini khorang ni team ang Nelson Deborma ani logi tongo cameraman Boya Deborma chung phai sok pai jak Obisharon Kamio obongka 14 Bojong Nagar Wakhi Nagar constituency ni jurisdiction no haike ba bini andorono kaisa polling station gangkai 14-16 para gangkai Obicharon tai Modu Chaudhary High Secondary School ni je thayono je polling station khlaijak 14-15 number o constituency ni ani inkologo o kami amsani no lokorok phung ICRC ni simin borok phailai nai wong ni je electoral rights haike ba universal adult franchise je Indian constitution sungno je rights mani a election ni borok o vote kaisa ni dam o vote kaisa onek value tongo o vote kaisa na decide khayo bo party politically ba bo party election jit mani ya government form khaine o kaisa vote belaino important belaino morok belaino tam sanai precious ni mano oba hakino electoral right no borok practice khaine bagai no bongni vote no cast khaine bagai faisok waja o amsani lokorok joton line basale phung aimani simi kei phadi chung tabu o kamini amsani lokorok ben chung kok sanan sai tok laine yango hagari bahai tini bu kami o ni ni sinimu tini tobo mori chodri kuskolo tini but chol sinai kai sok phungni soitan tini no aramarong kha tini bahai ma tong taklai norok to chongmari to bisi burum 5 bosor 5 bosor porngena rip haimani taklai ni o chongmari le bahai ma tong slai mong no ani bukhaga ekdom srai choli nai bahai nong no am chaile sabun yang bisi boyar no bar sipsai tong boyar to abo to tini yang no choli boyar kaham kaino get bahai tini phungni marok to sai phekena bla mai to saya ko tifin sini khai phekya tifin khai phek khapuri je bo o kaham ninyot mai muchabi ya tifin sini khai pheketa ini ni o je si kongsa ni je tini ni obot mari boro thanam nai tong bai ma tong obo bo shotni sino tini ya si kongsa ni mari cha thinang ni bagai tai kono kok sana re mosong jono no hastini lokorok jotto nogui tong tabok jotto no tini ni o chongwer no tai tam kok sana mosong jotto no am kaham kai thang kai ang kaham no chung sa anuk sini cha tini election na phaimani bai ma tong kuno kebuni dagi mungbai je phaina ni kebuni dagi mungbai ya ang na phayo ko budde na hanai omo parah nganga tam hanjang nong nemu Obisharon Modu Chaudhary nana nenglai bahai takalin o election ti bahai ma tongja bahai ma tong tini thanai to norok ri phakya bamprom sarkar 20-25 bosor tongi election ri phaimani dofar me bagai tam kham karai ro khaiman nukjak taklai o chongbar no tele bahai bosu jor te khakamong tong o chongbari paisi ni ti prasolo korong kham karai ngai ngai bahai ma tong la sabno khapur jak nenglai
yang to andro raja no nai ta nong ni am sai ro ko tu ro phai kya ko ta ko nyo chong ba ni sakang ro ko phai kya ge tam pu chu tong ba je tomong no ti pra mo tha te wi sha raja ni phan cha ni mari nai se gi tomong no chong mari ka plai ni phai yang ke nong ni am sai ni ba ge ba lu ko rong ni ba ge tam bu mai ka ham samong manan thang ni ta bu se sai ma awa tam ni sa ne se tam ni ba ge astan ba ge ti pra mo thana bu ka ham nang nai cha raja no tam ni ba ge bu nai so hamana ba ge ta hano hamana ba do pha thangna ba ge sini pesa bu ti thangna ba ge ni zo ni ba abun ba ge buwa gra no but na phai ma ra ta tai kono kok sana bu ni je bukha kholo ge nang tini na election de tam sana aro wana ni pha cha bukha ba nana ni ni sine mong ha ani mong khai kalpana de ba para khai aro no mat projiri mai rok sai phai ke mai sai phai ke bahai ma tong tini to nang oro election vote nani ni phayo nang la sabna khafur ja BJP no tam ni ba BJP no vote na mo sini jati bani bagwe thangmani lama to tipra ma tharok se bubagra se kok sai tongo BJP o tangi vote nai so awon bagwe no nai ta sini jati ni bagwe ti sana ni bagwe hoto rong ni bagwe BJP no sini raja ni bagwe raja ni bagwe de na ni BJP ni raja to tipra mo mo thana borok no mo thani bo ni ketni ni vote boro thana nai ta mo thawa thana BJP o sini thana tai ko mo thana ha jan pai ko ga abo no ke ta tomong no raja ta kaplaing thang ke tamoro nang kono ha ko kami am chai tipra solo ka ham pran ba ke tamro sana musung nai tomai or no joto no gui tong ta ha san no ko kon kok sana da musung dile bot ni bodin sang ta ta pura boro no no goi tan no no goi ta ha ta Ronaldo Barma, the Tipra Motha candidate for Bajumnagar Wakinagar constituency, was seen casting his ballot at Kumar Bill JB School this morning. In a feature interview with Trini Khorang, the candidate shared his insights on the ongoing TT-ADC polls. Sir, the Tajingo Sing Aro Nui Paka Tabu and Busak polling station, Tangi Kavar Kaita or Fai or Bukami Payment. Tabu and Obichorono and Kumar Bill Nipore left from Autanka. Dain Maravo, Mokamo, Borkatalo, I do great Maya what you Inge Ompore Chakmawo, Inge Ompore Joy Chandra, Tavo Vicerono, Ompur Direct and Bongasomnitan. Such a no one on any political rally election campaign, Hyperun Chimon on any constituency, Lokorok, Cup for money to young Bubagran, Tanino, Banini candidate in any Bukamus, women. Tinibo or Kabanku Lokorok, Matana Hamzage, Bubagran, Hamzage, Tansa on a boat, Nani Parliament. Oba I cannot on the polling station, or Boom High Ground report of Maton. Zoto Zano, indicated later, Tansani Pano, Bubagrano, the promoter party no, and also Mario. Kanki, we case a Chobak light on night. Kuwiki je ti prasani mante shokta inbagi chiri khogi tongnai inte he bodol no taklaibo ti prasabo songrok inte he party no vote donai ebo koplai bo khainai tai thansani phanna koplai khainai thansani phanmanan ti prasani phan ngem kena jotono reading laijak toiring laijak ebo vote bor lai to umdi kena jab joto jaga no khana tasu 20-30% nang pakya basu jaga to 50% sing pakya thanai salge sigangor kise political violence in khaje kaise party ta kaise party bula lemani nije be nije tok lai nei obai violence man nugui tung dini haje crucial election OTT ADC chongmari dini ni dino tomong no smoothly election na thangi tongba kuno nai ma thang bodol ni bukhakte busa jo strict regulation nai ma thang bodol ni hoite bo strict na hari tongjago এবং তাও 10টা জরা কোনো ঘটনা খনাগো তাও সিমসত বুঝনো ফোন অল ওভার যে এডিসি কনস্টিটুয়েন্সি তমনে কোন জাপন তাও সুজর খনাগো এবং কামকেন চলিনে ত্রিপ্রামথ পার্টি ভায়োলেন্স নো সাপোর্ট খায়া ত্রিপ্রামথ পার্টি সবসময় কথালাই ত্রিপ্রাসেক কথালাই তংনানি অমন মেসেজ রো বুবাগ্রাব অমন নাইসিগিনা যতন ফান থংলাই যায় এবং আন্ডার সময় বুদ্রুই কপ্লাই খেলেনজন যত তৈরি হয়ে যায় হামবাই স্যার Fadi tabuk oro chungno manka TT-ADC ni je dipromote ni candidate sarunel level 5 sopai kwa tewisha aro tajing kaisa kamio hai ke babo vote vini kas khai phakya anke abun yaglo bo oba hakino dalbedal polling station thangai vini vote je voter sok bai kok salai tong ayo ground report bahai nai tungu mane election tui khange chung Tripura ni history nai thangangke जों साइमानो बिसि गदगमा जरानि सिमि जे चिन त्रिपुरा हास्ता आगि प्रिंसली स्टेट तंमानि यागलो जे इंडिया बाय मर्ज इंगि थांगा
abo purun jimano ji history nanya kanga Tripura maximum election joro violence ungino haimani nogo haifano taklai bisini o crucial election titi edition belai crucial hanjago oba hakino taklai bisini o chongmari bini constituency o 14 Borjong or constituency o kono mungsa kebeng mung dera mung walai suglai aba hai engya tikeno joto candidate hai ke ba police ni thega ba haino CRPF Central Reserve Police Forces Central Paramilitary Forces aba kem Tripura police no include khaino joto jaga maximum police deploy khaijak kono der mung engya tikeno aba hakino toro faiso boje chini EM candidate ching tabuk o kamini yagolo o polling station yagolo ching o constituency no dalbedal polling station thamnai tongo awoni bagino chini khangmai krengi tongni ching nong joton live na ba sai tongo haini bagai ching tabuk takai ja thangnai nong no tebo ma hai mangpe sung phona thangai tong. After casting his ballot, he conducted an extensive field visit to various polling stations throughout the constituency to monitor the voting process. Reported by Nelson and Boyer from Hazamara, Chini Khora. Bipin Dabarma, BJP General Secretary and the party's official candidate for the 7-Dem Chara constituency, exercised his democratic right today during the TD-ADC elections at Dinabandhu Para JB School polling station. In accordance with the scheduled TD-ADC elections held today, April 12, Bipin Dabarma, BJP's General Secretary and the party's official candidate for the 7-Dem Chara constituency, exercised his franchise at the Dinabandhu Para JB School polling station. Addressing the media after casting his vote, candidate Bipin Dabarma critiqued the incumbent Tripura Motha Party administration, alleging a corruption, lack of substantive implementation and progress during their tenure in the district council. This election is about bringing a government that prioritizes tangible results, Mr. Dabarma stated. The people of the TD-ADC deserves the same level of development and infrastructure seen across the rest of the state. Kathar Sal mane ebon bagan hi Kathar Sal je thangnai 5 boshoro jebabe ADC jara hapang khai thangnai je party Tripura Motha o party jebabe corruption duniti ebong jatino jebabe dokarikha abone hoite mukto rinan bagai tini je 12 tarikh je April je chongmari o chongmari o ani buje kaisa jaga vote proyog khlainani ang vote proyog khlaika ani nijisho constituency o bang tabuk thanai ora vote dimani vote ripeka tabuk thanai ro o je chongmari ni joto kaisa borok asajak je Narendra Modi je ebong Manik Saha jini upore bishas khlainai jebabe BJP ni upore bishas khlain borok tabuk nai tongo je TD-ADC hapango BJP ni tubona bagai ebong prottekta paraono BJP ni bagai borok eksak hamjakmung borok asakai khatong khajakai BJP no lamsama bagai final 17 tarikho je BJP ekta BJP misil khain tangai tongo ekta joy nishchit abon bagai jeng 100% guarantee je chini sarkar kotorongoi tongo to obo election mane o nirbachon mane je kaisa jaga saimane chung prottekta jagao protita jagao je BJP ni ekta বিশ্বাস চলি tongo je BJP ni upore kaisa je গণতান্ত্রিক ভাবে যেভাবে ওরা ভোট দান চলবো স্বাভাবিক ভাবে BJP ni development upore Modi jini upore বিশ্বাস kai Manik Saha jini upore বিশ্বাস kai nai BJP no borok palpakai utsobe mejaj kai ভোট di tongayo ta phungo kisu jagao borok Tripura Mothorok bada প্রাপ্ত খাইকা ভোটার রং বিভিন্ন ভাবে বড় প্রভাবিত খাইনে চেষ্টা খাই তং হাইপানো পুলিশ প্রশাসন এবং অ্যাডমিনিস্ট্রেশন জানকা বড় অবশ্যই আপন অ্যাকশন না জানায় তো আপন বাকে বড় বাধা বিপত্তি রইনাই লাইন কা সই কোন দিন যে দুর্নীতি নারাজ মানে আব সম্ভবয়া তো কাজে বড় একটা তাবক বিশ্বাস করে তং যে ডেভেলপমেন্ট উপরে জাতি মানে চিনি ত্রিপুরাসানে মানতে সপ্তাহে যদি কেউ রিমা খাঙ্কা আব বিজেপি রিমানায় এবং বড় বিজেপি উপরে বিশ্বাস দङ जों जय 100% माने निश्चित आबन बागे Reported by Amin from Jirania, Chini Khora.
Reports indicate that 2 crib bombs were detonated in front of Chairan Pai SP school within the 26B Chandra Kalsi constituency during Sunday's elections, resulting in the vandalism of several motorcycles. Upon being alerted to the incident, a police team led by Additional SP Suman Majumdar arrived at the scene to restore order and initiated investigation. 2 crib bombs were reportedly hurled in front of the Charan Pai SP school within the 26B Chandra Kalsi constituency, leading to the vandalism of several motorcycles. The incident has triggered high tension between BJP and Tripura Motor supporters. To bring the situation under control, a large police contingent led by Additional SP Suman Majumdar rushed the spot. Bike liya pra 30-40 ta bike chilla kore acha ke ba kahara chini na bag koise amra jar dukan phale beje এতটুকু দেখি এরপরে একটু পরে এখানে একটা বুমের আওয়াজ হচ্ছে ওই বুমটাও এখানে মারছে শেষ দূরে জানি এটি কখন কোন সময় এটা করছে আমরা দেখছি না আমরা তখন মাল ফালাইয়া হেঁটে এগুলা কোথায় থেকে আসছে লোকাল তো না এখানে ভোট নেই সব যারা এসে ভোট নিয়ে আসে এমন কোনো আলাদা লোক দেখছে কিন্তু এই দিকের থেকে বাইকে প্রথমে গেছে মনোর দিকে এরপরে আধা ঘন্টা পরে ফিরে আইছে এই আইয়ে হই হাই করে এই কাণ্ড এতটুকু দেখছি আনন্দ কে বা কাহারা চিনিও না জানিও তো এই জায়গাতে এটার নাম তো চরণ পাই हम आपको वार्न कर रहे हैं अभी ये जगह खाली कर दे तुरंत Reported by Bikram from Santi Bazar, Chini Khora. Rabindra Debarma, the Tripura Motha candidate for the 13th Simna Takmakari constituency, conducted a series of visits to several number 13 and 12 polling stations this Sunday at a 12-bar Pugur Senior Basic School from early morning. Candidate Rabindra Debarma conducted a comprehensive inspection of 8 polling stations within his constituency. Following his visit, he offered his perspective on the TTADC electoral proceedings. Okay, singtaw faisha pukya tero simna takmakari constituency ni amchayo oro o mungkange baro Pukur SB school oro je polling station number 13 by 12 simna takmakari constituency ni Tripura Motha ni candidate haikiba sitting executive member Rabindra Debarma bo faishok pajak tabukno o amchai ni situation ba high law and order bumta high voter stock we malai tai election commissioner by election commission ni je staff tamaro officer obro be kok salai tonglayo phadi singtaw or ni candidate Sir Rabindra we kok salaya na cameraman ko nya anlogi tongna bagai chung out of man kha tabuk sar no sar pule na sai khna di tini nang bahai ma tong tak leni o chong bor no tui busu jor tui nang tini je cover khai ground report thangi ne ground report bolte ang tabuk porjonto 18 number tong 18 number je tong na to or ko baro eba 18 ta kendro ang purikha ground report ba je phungni simi jang nungmani borok belai khen tong soklai jak tamni bagi tongflok semi haipano sing jokon thanga kai belai khano muni kro rong mai jotono yagrok tisho ge taklaini o chongmari bebag no sungai kha joto jagana ani ontotani kendro jotono bobagrani pokheno ar tabuk o yang je simna takmakari constituency ni area o sing thajungo nugi manka o amchani na nini je opposition je tongai indrajit bobo BJP ni ngi fai nai thanga bahai ma tong ulu korong biang bukhak na or bisi boya sibi tong ta motha da BJP yang tabuk je o area o bo to katal besara to ar or je nongmane kai ta motha tikino ta kono sondeh kore motha mane bobagra land right nango sum sujako ha nango sum ha ne odikar sing nango je kono purichirong phan thung nai bora kongsane bobagra sarat ning kokukri Sir, thanayo je kaisa kotor gothona ngai thang incident ngai thang man abun tei lukorong thaw kisa meeting mani hai ngai tong ka ba public ro ba khaja kok sungui tong je ma ke khorong ni borong ni langma ari mani ba om tai incident nga rong tei aro kono opposition ni kono sajak yak da tong ro ni kokti samani tong public ni sung no nang bai thong tabuk sung mo election pai ma pore individual borok je sanai rok je agari go tongnai rok borok je samani bai simingya borok kaisa FIR khai nai FIR খাইমানি পরে ইনভেস্টিগেশন যে নুকজাংমানি বা মানজাংমানি আবো আইনো ব্যবসা খাইনাং থুম जों কোনো ব্যক্তিগত কেবল সূত্রতা আবো করি কিন্তু
মাঠে ময়দানে গামি আমচেরগো যে কাছাই দঙনি আবো কেন বেরি বেড খুব হামিয়া আবো উকলগো কোনো না কোনো পলিটিক্যালি কোনো ইয়াক দং নারক আমতিরক গোबां বরক সালাইতা आं तो तक किन्तु आं साइमिया बरक जे सामानि ताइगो किन्तु बेलाय दुर्भाग्यजनक घटना दिनै साइलि आदिनगो जे खाइमानता आमतै कारण बनि जि बाख्लायो जारो जे नुंनाय रखस बके बाख्लाय थांगा गाड़ी ड्राइवर आर गाड़ी खे थांगा जे थैजानाय सुमति देबरम्ब किन्तु ओ गाड़ी जखन हाजाम कानापुर जामरि माहाय थांगा ब जराय थांसलाय हांगा बिनि बडि आइंगो जरि साकाओ कसाय हांखाय हयतो ताय बरक थैजामु गबो अनेक बरनो बाचिर कलां थांगानै आरो जे नियां थांनायखा गता कैसे जतनसे किसिनि कक साथायख्लायो जे हस्पिटाल जीबी हस्पिटाल ए जीबी हस्पिटाल जे अमानविक बने कोनो रेस्पन्स नाय आसे इंजुरी दङ एक दिन दुई दिन आरो गई बाहायकै बंनो सुतिरि माखाना कक सिमायाखौ बासै सिमानियाखौ हे बरनो जायखायाखै तनिरु तम कारण आर जे बरो हामै दंखा आरो सालायता बुइ हामैकै दंखा किन्तु बनखाय हामपाना जामाय आदरखाय तनिरिखा आबरक साबंखा तम कारण खाना निश्चय उक्लक्ति अनेक फान्डजा खायमा दंतारबो एंखाय जे ताफा थांनाय दि कायसाबा बासायमियाखौ आसुक जोंनिया जतन कुइनायखा जे इंजुरि जार सुदिं फाइनारनो बरो अवस्था बेलायखा हामिया जाय जोंचिन बुबाग्रा फायखा अबो बेलाय ककतर बुबाग्रा कगरिखा election jara singkun kok semia. In addition to the candidates, the voters of 13 Simla Takmakari constituency shared their perspectives on the electoral process. Election bahai thangi tonong am sayo. Kahambain thang tong la. Kono mungsa kebeng mungro khete ngena bla. Iya, kaham tong. Niji tang wala ni he. Bahai tong bisi burum no. Interna tong lagi. Bahai mai rok se thege. Tanya ko. Jai ho. Phung aimen simla phaimen besuk balo kai. Kai ko ro chin gija tong. Gija haiti tabu oro hak thageta. Nang le ni ya yesi kongsan ni board bela yo important hai ribana se mono. Ngichin board rekha se yang hapang asuna ni kening sabun purna thangi. Ang bachin o sar robindro no ni cha. Direct sau. Ge bahai ma tong bono bot 5 bosor yem asuguin tong nong am sai ni he diba. Nong am sayo ko diba sarong bagel ko hangkleng samur khlai tong bona khlai. Khlai tong naing tong. Nan bugin nang khapur jabu. Hamjabu. Hambaya. Ang oron nino barathagun ni. Bahai ma tong nong taklan election ting. Taklan election to daksuk jara ka tin yang ka ham choli dongta. Yang nong ni candidate berai ro phai thanga. Berai phege nai phege bo phai a koi ton do nai a koi thanga ta. Tini borok bufurun koiten ni simi oro line bas lai men vote na ba. Vote dima ka phungni 7ta. Phungni 7ta ni simi. Nang le vote dara. Ang riya ko. Ngai thanayo to sing saibono je election last edi song mari mani 2021 5 বছর কাউনে দং ni tipramothon candidate em robindra tong ninle sabno khapurjai vote na thangai tong जों दाबो बुट दिना हिगा राजानो ता मगे बुवा करना से हमजा गे जतन लोकर बनो बुवा गारा हंगा सिंनो काहाम नाइमान बगे काहाम खाइमान बगे चिंबनो मारो थाता आयं ताइ खाकसे दिगि बिपि बदल साइदों बरक तो डेभलपमेन्ट नि साम खाइदों दै नोंजोंनाय लामा हिमजागनाय जत सामहुं खाइदों हननि बंनो खातां खाफुरजाय तिप्रामथन ताइ खाफुरजा दाबो जानि जा हमजोंमानि yang tipramothon ke dofani koksao tipramothon ke dofani bagi samung kayo samung tang kaham samung kayo beobani bagi sing bono hamdakta an mung ka simonde bruma an para kai ramsatu para nagara sungtini sin ramdoya liskola ko ni bot danya ne halai jakta jotono bahai mat nongo am sayole biang bisi nomor boya nobar sima basini buba kara je zakat sip tongo arano nobar sibi tong ta bisi bat nungmani ta tongno yang asno voters bangai tong ge busuk bai apply na thangai tong omo to 1000 hisabai ko nai apply nai ta aur bjp candidate bo belanya saktari yang him harpana amo samgo bong borgo bong khaite khayo bo bin khaite khayo singri nai sin thai bo singri nai ta tini ni yo yesi kongsan vote belai important mothan bukang thang nai Rambai. Reporter Boyer and Nelson from Simla, Chini Khora. Now it's time for a short break. For more exclusive news and to get the latest updates about the states and the nation, keep watching Chini Khora.
Bringing to you the news of the day. Radhacharan Dabarma, the CPIM candidate for the 15th Jeradia constituency, exercised his franchise today. He cast his vote at the Abiram Mukum Senior Basic School. Following his participation in the DDAD's elections, the veteran leader remarked on the tense atmosphere, citing a disorderly environment and various disadvantages across the polling stations. সারা রাজ্যে মোটামুটি ভাবে এক দুটা কেন্দ্র বাদে তাও পর্যন্ত সেরকম কোনো খারাপ খবর করে, কিন্তু টাকারজলা কেন্দ্র, পেকুয়ারজলা, জন্মজয়নগর, মান্দাই পুলিনপুর এবং জিরাইনিয়ার যে অংশ এবং বর্জুননগর, ওয়াকিনগর, এই সমস্ত এলাকার একটা সন্ত্রাস বই ভীতিনি পরিবেশ তবে ভোটমি তুঙ্গ 15 জিরাইনিয়া নেওয়া জায়গায় 10টা 40টা ভোট নিয়েছেন, 10টা ভোট নিয়ে পোলিং এজেন্ট ত্রিপুরা মতন বড় দমক রিজোর্টকে বাসায় উঠবি হকা, কিন্তু আর সত্ত্বেও বড় ভোট হই তুঙ্গ যাই বড় ভোট প্রথম পোলিং এজেন্ট না থাকলেও মানুষ ভোট দিচ্ছে, মানুষের প্রতি বিশ্বাস তুঙ্গ, মানুষ যেটা সিদ্ধান্ত নিবে আমরা মাথা পেতে নিব। কিন্তু এই ধরনের ত্রিপুরা মাথা থেকে গোটা রাজ্যে ভোটের আগে যেমন যে সন্ত্রাস করেছে, এখনো সন্ত্রাসটা অব্যাহত রেখেছে, এটা হচ্ছে অত্যন্ত দুর্ভাগ্য। এটা গণতন্ত্রের পক্ষেও আগামী দিনে বড় বিপদ। Umar Sankar Riang, the Tripura Motha candidate for the 3 Dazda Kanchanpur constituency, cast his vote earlier today, April 12, at Block Tila High School. In a recent interview, candidate Umar Sankar Riang confirmed that polling at his station proceeded peacefully and without incident. He further expressed confidence in the Tripura Motha victory within the Dazda Kanchanpur constituency. Phaya so phaya chini khorang ni ye Dazda Kanchanpur ni 3 number seat ni boro jaga na tong phai so phaya akhen boy na chong bai klongai tong bi akhen boy boro 3 number seat ni candidate Tripura Motha ni chini brom na Umar Sankar Riang bai tini chong thaya thene kok ma salai nai bong side biji bro khemole breke sa environment ta pasibi acha sar boro ini boro mo tu jaga jara ha abon chesa sa प्राइटी जगह न था ताऊ के वो कांचनपुर साइड में 3 नंबर 11 नंबर पोलिंग स्टेशन न तर पन कास्टिंग काम न है तेरे साके वोट पन रिपाई फ्रॉम ने है के तावन जरा जो तो जगह न काहम रेस्पॉन्स के तेरे बुलाई तो लाइफ हो आबदी को नकरे पीसफुली न वोटिंग तो जनगण खुशी के बदिं के नम्र जनगण nayo je debrief polling po peaceful nai jate violence ong yamodin ke abadina jung ang Tripura Motha ni candidate dong ye asa kheu 100% Kanchanpur seat Tripura Motha ni ke biskang achini bo election jung Tripura Motha no ADC sarkar khanai raksa khna sini 3 number Dazda Kanchanpur 3 number seat ni candidate Tripura Motha ni tini brom na sini Umar Sankar Riang tu saknar ha sai khana 3 number Dazda Kanchanpur bole 3 number seat le Tripura Motha na apply kiyo online ye bini abana to bai to kahan na Reporter by Sanjay Riang from Kanchanpur, Chinikhora. Jitendra Barma, the Tripura Motha party candidate for the 16th Mandai Nagar Pulinpur GTADC constituency, exercised his franchise today at the Purba Devran Dagar SB school polling station. After casting his vote, Mr. Dabarma urged citizens to ensure a peaceful election cycle. He highlighted that active participation in the democratic system is a fundamental step toward protecting the rights and welfare of the Tripura community. Joto bangsa kita sono ani kaham tai coba niki bai ini belai ke asa ani light ni
ba ani sak baitang by as a candidate ini ani casting dekha ani taklani boot sini next position bagai taklani boot set TTADC by sin buba gano contract kami taklani ani boot so al kini belakhe Raufil kayo as a Maroksa buba gani Rongzak candidate hisabe antini ani sini boot ani ji Barakha ang abo bagi belakhe tau sobo hasteni jato lo abun koinai logi tharbut abo chini dofa ni mathangjakani taisi TTADC narakani taisi buba gano contract kami abon bagai hasteni jato lutu tai ani especially 16 Mandai Nagar Pulinpur TTADC constituency ni joto lukurokno ani khaka hamdangnai norbo mahikeno angroma hikeno norbo chini andro somario budui chini bibagrano tipasada phano mothangai narpren bagai man gotharko ranin hamba Pure report chini khora Suraj Debarma, the contesting candidate of the 18th Agartala Jampoi Jala constituency, officially cast his vote today during the TTADC elections at polling station number 18 and 4 GT Para Higher Secondary School, located within the San Kumari Bari village committee area. Addressing the media after exercising his franchise, Suraj Debarma, the Tipramotha candidate for the 18th Agartala Jampoi Jala constituency, articulated a vision centered on community solidarity and future growth. Mr. Debarma stated that his ballot was cast in favor of Thansa and the preservation of the Tiprasa identity and for the young generations. He framed his participation as a commitment to the fundamental rights and cultural heritage of the indigenous people. Mr. Debarma expressed his profound gratitude to the Bubagra for the opportunity to serve the Tiprasa people. Vote buying means angto nazotan shiu very openly angani Thansani marion vote ka angka thayo Thansa marin kaplain nai and Thansa no victory le Thansa no TTADC government no is a form khai the personal rule no doubts sambas kango sudang simia kebamaram ang poitu khlayo 18 Tagajala Jampoi Jala Thansa no highest margin nai abu without any doubts and mekhang ya Bubagrani mekhang nai hatai do phani ba sin future next generations sin katal asa sin bagai amono bagai buduka my vote is for Thansa, my vote is for Tiprasa, and my vote is for next generations. Sir Bob Haima Tonga Hatabuk Nung to Tini Saksak ni Bagis boat Kaimane Heklaisho Saksak ni Bagay boat Kaibo Haimatong Habakao. Well, I know who young proud, excited. Tamimba Bubaga Anachonka, Anabaya Seduka, see Lukuta Faram Boy Samakainani Bagay, and of a chance man Kimiwa, Amano Saksak once away, and Saksak ni Bukas Makamani, who be proud. And Takayo, in addition to or Dofarano, the Zarakama Tabu Tokol Hanegano, in Gunabarno, Sikarawe, same question now, Madam No Masum Sinai. Madam, Nanto Agirogo on your candidate on Budrima Fakana. Natini Bob Hamaton Tini Sarni Bagan Nizi Sak Baitang Butmarmani. Hambai Media and Tini Belano Katanzak, Laming. Ini ani logisong bukan candidate ini besar Bubagrano sih, angke bukan Maya Faro Bubagrano, ini bono congka, jadi bo, ini bus kanggo bo, bote bo cinti transfer mereka bo, sam, bo kahar klaiman tu ne ang support kayu ani logisong. Sarno to ako sunglia nono sungsiwana madam no, sarle busuk margin rok by kaplay no nang kaka. Ang to believe kayo bo kabang margin ba ni vote pass na hine. Belake hambay madam Sarno. Reported by Ashok from San Kumabari, Chini Khora. The Pramotha candidate for 15th Jiradia constituency, Jagdish Debarma, has been visiting multiple polling booths within his constituency since the early morning hours to oversee the TTADC election process. In accordance with the declared schedule, the TTADC elections for 28 constituencies took place today, April 12. Polling stations opened at 7 a.m. and the voting process has remained underway across multiple sectors since the early morning hours. একটা বুথ ভিজিট করে আসছি
এটা আমার দ্বিতীয় পোলিং বুথ ভিজিট। আমাদের ভোটার্সরা নির্বাচক মন্ডলীরা আস্তে আস্তে আসছে এবং দেখা গেছে ভোটারদের মধ্যে একটা অত্যন্ত উৎসাহ আশা নিয়ে আসছে। জাস্ট মাত্র শুরু হলো, নির্বাচন তো 7টার সময় শুরু হয়েছিল, 1.5 ঘন্টা পেরিয়েছে এবং এটা 9টা 10টা 10:30 আরো অধিক সংখ্যক ভোটাররা আসবে এবং ভোটারদের যে বডি ল্যাঙ্গুয়েজ, তাদের যে ভাষা, তাদের যে চেহারা, তাদের যে মুখমণ্ডল, তাদের যে বক্তব্য, এটা পরিষ্কার বোঝা গেছে। আপনারাও জানেন এবং দেখছেন ক্যাম্পেইনের সময় যে উৎসাহভাবে বোবাগরাকে 2 হাত তুলে সমর্থন জানিয়েছিল, আজকের নির্বাচনের দিনে নির্বাচক মন্ডলীরাও বোবাগরার পক্ষে, তীব্রমথার পক্ষে আনারস চিহ্নে ভোট দিয়ে বিপুল ভোটে জয়যুক্ত করবেন, এটা আমি আশাবাদী। কোনো অভিযোগ আছে এখন পর্যন্ত? এখন পর্যন্ত কোনো অভিযোগ নেই, তবে 15/24 ইভিএম মেশিন 1 ঘন্টা ভোট নেওয়ার পরে ইভিএম মেশিনটা নষ্ট হয়ে গেছে, এটা ওদের চেঞ্জ করবে। এছাড়া 15/7 জীবন সদর এসবি স্কুল, সেখানেও এরকম ইভিএম মেশিন মাঝখানে নষ্ট হয়ে গেছে, ডিফেক্টিভ হয়ে গেছে, বললো, রিপোর্ট দিল এবং ওরা কালেকশন করছে, দেখা যাক। এখন কিন্তু কোনো বড় ধরনের অভিযোগ নেই। কচুছড়া ডেনছড়া কেন্দ্রের প্রার্থী বিপিন দেববর্মা, বিজেপি মনোনীত প্রার্থী, তিনি অভিযোগ করছেন বিভিন্ন কেন্দ্রে ভোটারদেরকে বাধা দেওয়া হচ্ছে তীব্রমথার তরফে, যারাই ভোট দিতে যাচ্ছেন কেন্দ্রে। কি বলবেন, আপনার কি প্রতিক্রিয়া? দেখুন, তারা এইভাবে সারা বছরই একটা ব্লাইন্ডলি অভিযোগ করে আসছে। আমি প্রথমেই বলবো, মুখ্যমন্ত্রী কিছুদিন আগে বলেছিলেন, কোথাও যদি কোনো ভোটার আটকায়, কোনো ভোটার রাস্তার মাঝখানে কারো দ্বারা হুমকি বা দমক যদি তারা পাইয়া থাকে, বললো মুখ্যমন্ত্রীকে একেবারে একটা টেলিফোন করতে। টেলিফোন করুন, আইন শৃঙ্খলা তো আমাদের হাতে নেই, পুলিশ, তারপরে সেনাবাহিনী আর সামরিক বাহিনী পাঠিয়ে ভোটারদের নিয়ে আসুন। এটা ভিত্তিহীন, আমার কাছে এরকম কোনো অভিযোগ নেই। তারা যখন পরাজিত হবে, তারা যখন পরাজয় হবে, আজকে থেকে প্রথম থেকে এই অভিযোগ করা শুরু করেছে, এটা ভিত্তিহীন, আমার কাছে কোনো এরকম অভিযোগ নেই। Bureau Report, Chinikhara. Electoral proceedings at the Purba Karbokalera station were disrupted today due to reported technical failures involving EVMs. These malfunctions resulted in heightened tensions among voters and party representatives within the Korbuk subdivision. Despite a 3-hour technical delay that postponed the start of polling until 9:30 am, the station concluded a scheduled 4 p.m. deadline. This lack of an extension left numerous squad voters unable to cast their ballots, raising significant concerns regarding infrastructure management and voter participation. Bureau Report, Chinikhara. Today's news has come to an end. For more exclusive news and to get the latest updates about the states and the nation, keep watching Chinikhara.